पाउजेदे युम्पुम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी साना लाइबाकी मपाउदा खांगबा ताबनी युमदा सेंग थिलाकिद्रे वान केसु फंगद्रे नेफ्रम कृष्ण मोहन स्टेट कैपिटल इम्फाल अमदी ग्रेटर इम्फाल जौना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 20 क्लोज एगी मखद कर्फ्यू थमलकलिबसी फनदी कुइरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अमदी अतई मफम ख्यादसु अथिंगबासी लैरे हौखिबा जुलाई 10 निपान तक निमित 10 टोटल कर्फ्यू लाउथोखिबा निमित 10 नि अमुक सांगदोखरे अगस्त अहम फाउबा चथरगनी तौबगी निमित 10 नि सांगदोरपा असिदली टोटल कर्फ्यू हाइबा वही असे याउद्रे कर्फ्यू दमक हाइरे टोटल कर्फ्यू गा केनबसी करिनो हाइबदी कनासु खंगनदे टोटल कर्फ्यू मनुंग दमी अमत युमदगी मपान थोपीगनु हाइना से मिनिस्टर एन बिरेन यामना नुंसीना खोंग पारबसु पाइजगे हाइबा वही मग सिनदुना मियामदा आइजखेबने अदुब जुलाई 19 हौखिबा निंगथौकाबा निमित्तदी साइखोम मिराबाई चनु ओकपगा कोरोना लांथेंगे टोटल कर्फ्यू के अथिंगबा पुनम काउथोंनाख्रे से मिनिस्टर मसामकना यामना नुंसीना आइगे बपुनमक अदु मिराबाईना टोक्यो ओलंपिक 2020 द इंडिया के मेडल अकाउंट हांगदोखिबा अदुदा हराउमनबदगी काउथोंनाखिबा ओइरमगने अदुमनदी ओइरगा गवर्नमेंट सेमदुना लाउथोखिबा सना कांगलोन नियम गवर्नमेंट ngaखिदबा अदुदी तौनिंग तौनिबा पांगदौ तौबनी हाइदिंग हनिंगबा पंगाई आइबनी हाइना लौनरे मियाम के पुनिंग द फाउरिबा असिसु चुमदबदी नते नमित 10 दंग जुमदगी मपान थोकबिगनो युम जुमदा सेंग थिलबसु थिलके हाइना से मिनिस्टरना जुलाई 15 दा जामना नुंसीना अपील तौख्रबसु नमित 3 नि सांगदोख्रबा फाउबदा हाइदोखिबा वा थबन उत्पंगमद्रे खम थेंगना वानरबा मतम असिदा जुमदसु थिलकिद्रे अदुगा टोटल कर्फ्यू न मरम ओरगा मिल अमदी असा अथक जोनबा दुकान सेंग थोंग हांगनाखिदबा लैरक कुलकता खरा खरा हांगनरबा अदसु जोननबा सेंग हवाई थाउ थुमना चिंगबा लैतबदगे लोन नखिबना सेंग वानबा फंगनद्रे अमरोमदना लबुक्ता इसिंग तुंगदबदगी खरा तुंगबा लौफमदसु मतम चाना चाइना बहार फंगनदबदगी कोकाई लुकाइनरबा मतम असिदा गवर्नमेंट की थौ पुरिबा सिंगदे पॉलिटिकल पावर की ड्रामादा पुनिंग चंगदुना लैबगुमना तौरे हार मरंग काइना पैसिंदुना थमले हाइख्रबसु दरकार ओरप मतमददी लंबिजना फंगबा ngamdre वाथोंनरे पुनबगसी मियामना खंगना उनरिबा हौजिक मिटमांगदा थोकलि उरिबा ngaktani hekta हाइजिनबदि नतेको मालेंगी ओइना कोरोना लांथेंगरिबा असिदा साथिना साइथेंग फंगलिबा लेबाक सिंग मनुंगदा इंडिया अनिसुबा पोजीशन कंदुना लैरि अमरमदा हौजिक चथरिबा टोक्यो ओलंपिक 2020 की मापल सुबा ngarang phobagi medal tilida इंडिया हुमफु सुबा पोजीशन द कल्ले मसिजु इरमदा मसिकी साइखोम इराबाई चनुना वेल लिफ्टिंग द सिल्वर मेडल फंखिबा अदुना ngamlebane कोरोना वायरस की क्वाइदगी साइथेंग फंगबदना अनिसुबा अदुगा मालेंगी ओइना सानाबुंगी लानफमदना हुमफुजबा मफम कनबा असिमना अवाबनी आइगद्रा नुगाइबनी आइगद्रा हाइबदुति मियाम लेपचरसुनु मियाम की कोर्ट लैरसनु तौइगुमसुं पंगलौ लौथोकपा पंगांगांगबा हाना कोरमबा ममिंग अनुप अनथोकपा मतम की मंत्र पुथोकपनदी अनुप इंडिया अफबा खुनाई अफबा नुगाई याइफबा हाइबदु ओइबंगमगनी थाजदे तौबगीबुदी अहौबा नायरबदी अरोइबसु सोइदना लैरगनी हाइनबदी लैतबनते अदुमनदी ओइरगा सही तरेट हेलक्लबा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी NICU मरुदी हुनख्रे ngasi फौबा ताइबंग फाउद्रे ममांग सही लिसिंग अनि कुनगी मार्च 19 दा मिनिस्टर एन बिरेनलंग थबाल फुंगलुक लोकल दा फमुंग सनी लेगदबा क्वारंटाइन सेंटर अमनमित 10 दगे 15 फाउबगी मनुंग दा साबा लोइसनदबा पौताक पिके लौ परी अमरोम चाउबा लमदा प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल सागदबनी लम तंखाई अमना डोनेट तौगदबनी अदुगा तंखाई अमना गवर्नमेंट लैगनी हाइना यामना मानना थाजना लौथोकी अदुपो मसकदे अदुम उखिद्रे तोख्रमाले असुमना सही अमा था मरीरुम चथरकलिबा कोरोना लांथेंग असिगी धमक लौखलिबा पाइखलिबा थबक थौरुम क्यादा मियामना कदाई फौबा थाजबा थमलेबगी आइबदुदि तौथोरकपा थबकना अदुमक इखंग खंगरिबा ngaktani अतई स्टेट लाउथोप कर्फ्यू का मणिपुर लाउथोप कर्फ्यू का असुक यामना खेनबा उरिबसी करिगिनो हाइना हंगनरगलिबा असिमगना मियाम की थाजबा वाली हाइबदु ताकपने मसिमगना सीबन आबगी चांग वांखलंगनबगी असुब मरमसु ओइरे तोंगान तोंगान क्लब ऑर्गेनाइजेशन लोकल टास्क फोर्स महिरोय लुप अमदी CSO सिंगे कमिटी के अनसु लाइसदासी लक्षण अदु होनबदा पांगबा याबा मतेंग पांगले अदुमनमक हाउजिक फाउबदा स्टेट असिगी ओइना लाइसदासी मियोय लिसिंग अमगा समंगा यांखै के तरुकी पुंसी मांगनग्रे हौजिक एक्टिव केस लिसिंग तरा समंगा निफु लैरे पॉजिटिव ओरमबदगी फगलक्तुना नेगेटिव ओइबगी सांगासी चादा 87.71 यौरे ममांगी चायुलदि चादा मरफुतरे दशमिक अममपन ओरमबनी जुलाई 15 दगी ngarang जुलाई 38 फावबदा पुन्ना मियोय लिसिंग निफु तरुक चतुक तरगनी थोय टेस्ट तौबदा लिसिंग तरे सुमना 38 पॉजिटिव ओइबा थेंगनाके हारिबा मतम असिदा पुन्ना मियोय मरफुद्रामा थोय सिखी आदा रिपोर्ट तौरे जुलाई था अगुलकपा मतमददी फगतबगी सांगासी चादा मरफुमापन दशमिक मापन अमा यौरमलबने
अदुबा हौजिक्ति चादा मरफुतरे दशमिक तरेट अमदा हंधरकले मसी अफबगी कुदमनी हाइनदि लौनदे ममांग सही 2020 की जुलाई 38 फाउबदा फगतपगी सांग असि चादा हुंफुगा माथोय दशमिक तरुक मंगा खक्तम कोइके मतमदुदा अपुनब पॉजिटिव केस लिसिंग अनि सरे यांगे तरुक लैके लिसिंग अमगा सत्रुक मरफुत्रा मपन फगत के तरुक सीखे एक्टिव केस लिसिंग अमगा सुमना यांगे माथोय खक लैके सही अमगी मतुंग ngasi लिसिंग अनि कुन माथोय की जुलाई 38 फाउबदा अपुनब पॉजिटिव केस लिसिंग मरफुत्रा निपन समरी मरफुत्रा मपन यौके लिसिंग मरफुतरुक समरी सुमना होम फगत के लिसिंग अमगा समगा यांगे तरुक सीखे एक्टिव केस द लिसिंग तरा समगा नेफु लैरे सेक्शन तौरक लौकत लॉकडाउन तौना नाब सीबगी चांग वांखलक लिबसी करीदगिनो कदाइदा अहुब लेबगी हाइबदु अमक्तुंग थिदो औदबदी चुंगदब मालले थिदो औबदी चुंगदब माली अदुब गवर्नमेंट की थौदा पुरिबसिंगना पॉलिटिकल पावर की ड्रामा द एक्टर ओइना पुंग संकेबा असिना ओइगदबदी मानदे ममांग सही लिसिंग अनि कुनगी जुलाई 19 कलम असिमक्तदा हकमलेदा फांगी लंजाव करम कंद लोइसिंगदौरी आइना सला लेबकी मपाउ सेनके अमक्सु अगस्त अहुमद अनलॉक इंडिया मिपाइनंगा ओइद्रि आइबस्ति हाइनिंगकिद्रेदा हाइनासु मपाउ सेनके हंदक सही की ओइनासु हौजिक पॉलिटिकल पावर की ड्रामा कन्ना चथारि हौजिक एक्टिव ओइबा पॉजिटिव ओइबा एक्टिव केस लिसिंग तरा समगा निफु यौरबा मियोय लिसिंग अमगा समगा यांखै तरुक सिरबा फावबा मिपाइनंगा ओइद्रे कम्युनिटी ट्रांसमिशन लेट्री अदुमक हाइखिदौरि बजाला कुमजा लिसिंग अनि कुनगी अगस्त अनिदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर वाई खेमचाना गवर्नमेंट लाथोक्टरबसु कम्युनिटी ट्रांसमिशन दी लेरे हाइखिबदु मथंगी नमित्ता चीफ मिनिस्टर एन बिरेना लोकल ट्रांसमिशन दी लेरे कम्युनिटी ट्रांसमिशन दी लेट्री अमुक हाइखे ममांग सही की जुलाई 19 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लुपा करोड़ लिसिंग अहुम सुमना यांखै मरी दशमिक मंगा निपन चंगदब मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खुदांग न्यू दिल्ली दगे उरेप तमखिबा मतमदा वैक्सीन पुथोक्त्रिबा फावबदी लांथेना खिबा ताई आइबगे वफम से थमखे ngasi de vaccine su puthokle tika usap chathakre aire chathari community transmission su leire aina longnare masina baram orga awaba khamtheng na mayunare social worker di laira dana local mla fawba fere aibagi thakta leire hingnana ba sudaba su jade aduba subam di leite jum da thillaba su thilakke aikraba su thilaktre wan ge harba su phangde kamdongni siraba su sina khang batai asini ko hojik lairba sufam nongpham khangtraba miyamna ngangnariba laugnariba si adubu kanana tabigane माखा तरक्पा अतोप पाउ अमदना आशा वर्कर सिंग द इंसेंटिव यानथोक्रे मणिपुर हौजिक संगसिलेबा कोविड-19 लांजंग असिदा फ्रंट लाइन वॉरियर ओइना मियामबो कोविड-19 दगी गाथोंगनब अमदे कोविड पॉजिटिव ओइबा यारोपदगी होम आइसोलेशन तौदन लेरिबा अनाबसिंग की दमक हिदाक लांथक यानथोकपा की थबक तौरिबा काइरावी एसी की आशा वर्कर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी असि की एमएलए सु ओइबा स्टेट प्लानिंग बोर्ड की डिप्यूटी चेयरमैन एल रामेश्वर मितेना होमलक सुबो एना जुलाई थागे लुपा लिसिंग अनि नि की इंसेंटिव सेनफम यानथोक्रे MLA की क्यांगवेद लेबा युम द पांगथोकिबा असंबा थरम अदुदा आशा वर्कर नि फुगानी थोइदा सेनफम अदु MLA रामेश्वर न खुसिना खेबनी आइरे सेनफम अदु खुसिनाबगी थरम अदुदा काइराव मार्केटिंग दगी आशा वर्कर आमदा बिबिना हाई काइराव एसी की मनुंग द रामेश्वर गुम मियोय अमना मिहुत ओइना फंगबा से अपेन ब फावे मागना मसागी ओइजब के थादोक्तुना ngasi फावबा मियाम की जाय पथावरांग क्या पाइखतुना लागले फोरुक कांगलुक की खेन अब थमदना थबक तौदुना लागली मसागी ओइजब थीदना थबक तौरिबा असि की थबक मांगना तौरब खुदिमक माइ पाकप ओइरसुन आइना मखा ताखे थारोमदुदा काइराउ मक्तिंग द लेबा निंथिना सत्प ngamdraba haksangi phibam tongalaba mihui tarieta hill chair sing khosinake well chair phangliba MD Abdul Rahman ai MLA Rameswar asi kanagomba mihui kharana फोरुक कांगलुक नाइबु ओइना wanba lebak thebane mahakumba फोरुक कांगलुक नाइदना होनबा लुसिंगबा asi mamangda amukta laikidri aire पुलिस न सोइदनमक असुंब थबक की मैकैद संचिनगदबने पुलिस न थबक तौदब नत्रगन काहेनब थबक तौब मफमदगी मरमदगी मिंगचथीब फंखरे आयरदन फोर्स असिदा असुंब थबक द संचिनगदबने आइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह न नोमाइजि नमिता फोंदोक्रे पुलिस न मरम अनिदगी थबक तौदब अमसुं काहेनब थबक तौब मरमदगी मिंगचथीब फंगले आबसि आइना हाइनंगे थबक तौदब हाइबसि चुमदे मरमदि मतुना लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम गाक्तुना थंपक ngamloi अमरमदा काहेन बाहाइबदसु असुंबना तेमरमदि मदुन ओना तैनब साफु पिहलकने मरमदुना पुलिसना सोइदनमक लौकटपम थोप थबक लौकटना थबक तौदब हाइबदुदगी अमसुं काहेन ब थबक तौब अदुदगी थोलकदबनी अदुगा असुंब थबकी मैकेद संसिनगदबनी हाइना मांगना हाइके यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेस की उरेपुयुंग तमलब तुंगदा थौरमदुदा वांगांखि गांधीनगर लेरिबा नेशनल फोरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी अदुगा लोइनना ngasi ure uyung tamliba institute asina police po masaki topom thokpa maike de changlakpada mateng ohelagani ngasi di policing asi
Ngasidi police sing asi sahi kungi mamangda khankiba atugi manungda fajinduna leiba natre. Uttar Pradesh na district khudimakta mobile forensic van amalai gada banubit adu lab dremas regional FSL sing forensic science laboratory sing lairagani haina bhangna haike. Narendra Modi na Gujarat ki Chief Minister adu oiringi matamda Mahatma Gandhi Nagar da makal asigida ahanba forensic sciences university adu lingkat amke. Mafam masida DNA Center amalingkat na bagidamak India government lupa crore tarmanga approve tawre. National Forensic Sciences University Gandhi Nagar dagi affiliation laurab tungda lebak asida college ki amarum hawgadore. Lakadur belising ani kunmari fawbagi manungda lebak asigi state singit tangkai di Forensic Science College lairagani hanam hangna haike. Year attacking the Taliban fighters ani yang kai hena sigre Afghan force in the city sing the Taliban ga kandalan thengnare. Afghanistan ki khatang ba marwebe airport amata ngarang nungtil rocket attack torkiba yauna Taliban gi lebak sin ba thungna hena kangkhalak lib attack amaki manung tangase. Namajing mita asuba city Cameroon da Afghan government force ne lalau basing adu kan lan thengnare. Kandahar province ki Zorai district da Afghan defense force ngi air attack amada lalau ba mayam am sikre aire. Hoki babung kunmari hen bada laibak asigi asuba city Cameroon da lanpham kya da jamra bada Taliban lalau ba sani yang kai sikre amang samarom na sokre aina government na pangdokre. Khatang ba city Herat ta commando cha kya thajin kre aduga khatang ba romda Laskar Gha city da Taliban ki attack sing hakthok na ba authorities na hen ba drop sing tharak na ba kaukre. Laibak asida ramba US na lusing ba mapa laibak ki forcing aduna aroibo oina laibak asi thadok ba hauki ba megyangan badagi thakya asi laibak asi ki mafam punama da khothok na ba hengalakhe. Afghanistan ki khungang ki yamlaba lamdam sing khudum chankraba tungda maru ba border crossing sing pasin dona Taliban na province ki konung kyamrum question ba haukre. Laibak asi ki ani suba khwaidi ki sauba city oiriba amasung laloba sing asi ki hanage maruiba mafam amasu oiriba Kandahar dagi flight sing paiba lepkre. Ngasi nongan ringai ki mamangda rocket sing air force sing da attack tawrakre. Haujik city adu ki manungda khothok nari amasung aikone special force sing thabirak na haijakre aina Halman Provincial Council ki makok atawla Afghan da paugi agency AFP da aike. Nongsok lomdana Herat city da makata na khothok nari ngarang namidang city asigi mapanda Taliban ki leifam sing da pandam thamduna. Nongdak tagi attack sing tawkre maduda Taliban lalhoba fighter chama hena sikre aina Herat province ki Governor gi Wangangloi Jailani Farhat haike. Ngasi nongmajing namita Ministry of Defense na lalhoba gi attack sing adu andokina bar Herat da commando cha kya thajin kre. Myanmar junta na sahi ani ki manungda mikhal pangthok na bawa sakre. Myanmar military na tha taru ki mamangda miyam gi government thugai dona amasung miyam gi lusing bi Aung San Suu Kyi bo phamda gi tanthoki ba matam atu da ba koina pigiba matam adu sangtu handuna August lising ani kulumdai phawgi manungda state of emergency lokthok lagani amasung mikhal ching pangthok lagani hanga si nomaising namita leba kasige military lenga ki chief aduna phangdokre. Sahi asigi February thada civilian lusing bi adubu army na ku tawduna phamda gi tanthoki ba masong Laibak asigi monitoring group amagi matung ina mi samapani hena sikre aiba protest sing batam thina namthabagi thong singna hauji phawba laibak asigi khudong thibagi phiam da leire maragasida amuk kankhalakliba coronavirus ki wave amanasu awaba asi hengkat hankre pro democracy medical staff amata leitabna hostel kaya hangle television da sanduk kiba warol amada military lenga kilo singba min hong halaingna aikon agas lising ani kulumdoi phawbagi manungda state of emergency loisalagani aiki ayakna sungsoi choidana multi-party Michael Sempang Tona no sakli aina magna pongdoke. Senior General Asigil Lauthok Warol Asina Myanmar bu sahi ani amasung thakai amar military ki khutpai makadal helagane. Military junta asina masaba pu Council State Administration Council adunasu General Align bu caretaker government ki Prime Minister hable aina tongan ba statement amalautoke. Aung San Suu Kyi ki Party National League for Democracy NLD na pagdak na ramai pakiba 2020 ki Michael Singh adra paksana aran basa thaki ai bage maran siro duna amasung party adu muthan ana bagi ki hello tuna lebak aseke military na makhoina lebak ki sakti paisi leba adu asumba khongthang oina uthokle Aung San Suu Kyi February amadagi phajin duna thamlakli amasung coronavirus ki athing basing thugai badagi auraga mahakpo sahi tara hena jail da thamba yagada ba ain gi wangbada wagi toki sing import tobagi maran kya bayongnare Suisata angang lising kun gamari hena sike government data gi matung ina lising ani taraga tariat taraga mapanda examination da fail oibagi maramdagi lising bari hena jawba hen bajaw na masagi sahi taraga mari dagi taraga nipan phawagi manung dalaiba angang lising kun gamari hena masamatum da suisat tawdana sike angang sing suisat tawbagi matang da National Crime Records Bureau NCRB ki data adu handak ta parliament da putoke
Data adugi matungina lising ani taraga taretagi taraga mapan phawbagi marakta sahi tara maridagi taraga nipan kangluki nupi masa lising tara humdoi songkun ga mga yauna angang lising kun mari samga humpukan ipan suicide tawdana sike lising ani taraga tareta hariba sahi kanglup asigi angang lising nipan supna kun ga mapan suicide tawdana sike lising ani taraga nipan da masinga du lising nipan sama ga humpukan itoi da hangkalaki amasong madugi matung lising ani taraga mapan dadi masinga du amuka hen galaktuna lising nipan chahum humpodara taret oiki aina data aduna palle Sahi kanglup asigi angang sin suicide tawdana khwaidagi masing jamna sike ba asi Madhya Pradesh dani state asidagi angang lising ahum chamaya taraga mga sike masigi matang da lising ani sanipan supna ani sike bu West Bengal lising ani chamanga kunga taret sike pa Maharashtra amasong lising ani supna kuntra mga sike pa Tamil Nadu ni angang sing maruina wakalgi awaba matam da suicide tawnar ba honarakpa yai aina CRY Child Rights and UG CEO Puja Marwana Aike Angang adu ingkalak liba punamak quality mental health care amasung psychosocial support mechanism sing pangna bagi hak malai habase aihuna se na thajai makoi ga wakal gi nuwa yai fa piba aduna makoi gi lotu lairiba tawba ngam liba sakti sing adu papung phana futhok pamateng ohen amasung kunai gi kana ba music ohelak pangam gani aina marwana aige maka tarakba atopa pau amadana lupa crore ahum romgi nisagi amadi surup sing fare IGAR South ki mi makada Assam Rifles na tongan ba mafum ani de lupa crore homrong hian bagi mai ka ba drug sorupa madi kwa supari maru fare pawasen hai Assam Rifles Technopol Battalion Technopol check post da garang frisking checking sa tharingai da lakba gari am khamlaga check taw bada lupa crore 2.2 rong ki mamal oigada pamai ka ba drug brown sugar kilogram 1.1 yorom ba thengna bada ki fare faraba Drug adu Technopol Police Station da sinagre aire amarom da akak naba pau amada fangbadagi Assam Rifles Kaksing Battalion gi tim nangarang Kaksing Salwuk lambi da frisking checking sa tharinga da lakiba gari taruk sek to badal pallak marfu taret lising kuntra gani thurum gi oigada pajam laba sorup win abdi kwa sufari maru yarom badagi gari sing adu da yawro kiba mioi tarago humdoi konan fare farabami amadi polam sing adu pallen da liba custom department da sinagre aire Indian Economic Services Exam da Lomi ki masanupa na ani suba rank takre. Union Public Service Commission UPS ina pangtok pa ijat lerba Indian Economic Service IES examination da. Jammu and Kashmir ki Bulgam district ki Lomi abaki masanupa Tanbir Ahmad Khan ani suba rank pangtana. Union Territory adu ki mingsat pura kre. Srinagar da ki kilometer marfurom lapa kha Kashmir ki manung anjinda Negin Pora Kunda Kungangda thokiba Kungangda pokeba Mr. Khana Government ki Primary School Kundada ki Primary School tamlake Kashmir University da Economics tamhak Postgraduate Course ki aroba sahida Junior Research Fellowship JRF su phangke Institute of Development Studies Kolkata damhang April 2021 da Development Studies da Master in Philosophy MPhil phangke Jammu and Kashmir ki Lieutenant Governor Manoj Sinha Tanbir Ahmad Khan damhagna IES 2020 examination da ani super rank phanglakhi da phanglakhi bagi damak ta nungai ba phangdokre Nagala da Manipur jauna state tara ki phibam section ningai oi district nifu ga taruk da curfew thamba mathok tai center Lebaga sida COVID-19 nauna positive oi bagi sang khwaidi ki wangba state tara khangat pada Manipur yau baga loina nanga se Union Health Ministry ki mekhanik state sing asda ayan ba section tharong paikat baga loina na khwaidi ki hena phibam ludiba district nifu ga taruk da curfew sing ba athing ba camrom thamnan pa tharang sing Paikat pa mathok tai aina phongdokre Agency dagi phangpa pawasin makhata na pallibadi wafam badu ngasi state tara adugi marili na basing amade Union Home Ministry ga punna mifam ama pangthok na ba pangthok laba matungda Ministry asigi Health Secretary Rajesh Bhushan na phangdok kibane Arba COVID-19 ki fibam luna lairiba state sing adudi Manipur Kerala Maharashtra Karnataka Tamil Nadu Odisha Assam Mizoram Meghalaya amadi Andhra Pradesh ni loina na curfew tambagi mathok tariba district ni fuga taruk adugi manungda Manipur ge District Nipan, Kerala ki taraga matoi Mizoram ki taruk. Nagaland ki taruk, Meghalaya ki manga Arunachal Pradesh ki mari Assam ki ani amade Andhra Pradesh, Puducherry, Rajasthan amasung Sikkim ki district amam yaure. Maragasi da yamna nungai ba pau amada ngasi huk sana ki ba Manipur ki Pukurambam Susila Chanu yau ba Nopi ki hockey da India amadi Australia ki quarter final ki match amada Australia bo amasuno da Bharatna maithi ba piduna semi final changre. Semi-final da Argentina ga lamba taunaragane. Arwebeta contents asigi maruiba pau khara asiba pau damjariba. Mari local news YouTube channel amadi Facebook page asidigi yang biri bopuna mapothaga sari. Channel asina top da kanarabadi
Subscribe taubidiribasna subscribe taubirmu loinana like and share taubisu kawbi kuno pramappo amuka hanna thagasari.